repliku Stefana. Ovo je specijalno izdanje podcasta Gravitacija, uživo iz Medija centra. Današnja tema je Kosovo. Kosovski zavet ili Kosovski čvor, ili ako više volite po onom čuvenom filmu Kosovsko ubrzanje. Sa nama danas na ovu temu govori Milica Andrić-Rakić, Dragomir Anđelković i Dušan Janjić. Naša gošća je sa Kosova i onda je nekako logično da, evo, prvo vas pitam kakva je atmosfera dole, da li je narod uznemiren, imajući u vidu da vlast u poslednja 2-3 dana koristi vrlo oštre termine da se na Kosovu dešava etničko čišćenje i da se na Kosovu dešava genocid. Kakva je situacija? Najpre, dobar dan vama i sagovornicima. Moram da priznam da jeste praktično poslednje 3 godine zaoštravaju se odnosi na Kosovu, posebno su jako loši međuetnički odnosi, jer ono što se dešava na političkom nivou neminovno se preliva i na međuljudske odnose i rastu iznova tenzije i način na koji se stvari u dijalogu sada dešavaju, a to je faktički dešavaju se koraci koji bi trebali da se dogode nakon formiranja zajednice srpskih opština, samo što se sada dešavaju bez zajednice srpskih opština, što znači da ove institucije koje se konkretno zatvaraju od strane Prištine nemaju alternativu. Dakle, s jedne strane zatvarate srpske institucije, sa druge strane ne pružate alternativu u kosovskom sistemu, zajednicu srpskih opština, a ne ni običnu kosovsku instituciju, jer to se čak ne vidi ni u budžetskim planiranjima, ni na nivou Kosova, ni na nivou lokalnih samouprava u kosovskom sistemu. Dakle, tu nigde nemate plan za integraciju, na primjer, 20.000, odnosno 30.000 radnika srpskih institucija na Kosovu, koliko ih sada ima. Dakle, prekidate im dotok novca iz Srbije, a ne nudite alternativu. I to jeste, trenutno deluje zastrašujuće. U nekim segmentima nije baš jasno da li u Prištini zaista do te mere ne razumeju kako funkcioniše srpska zajednica na Kosovu ili odlično razumeju i znaju na koji način da je udare na taj ekonomski način, jer mi trenutno imamo poruke guvernera Centralne banke Kosova koji kaže da je rešenje za situaciju sa dinarima jednostavno, da ljudi samo treba da otvore račune u kosovskim bankama. I to vam pokazuje da guverner Centralne banke Kosova ne razume da srpska institucija na Kosovu, koju Kosovo smatra ilegalnom, ne može da otvori račun u Kosovskoj banci. Dakle, imali smo zapravo jednog od političkih aktivista koji je dan nakon toga otišao u Raiffeisen banku u Mitrovici sa svojim ugovorom sa srpskom institucijom i probao da otvori račun za plate i nije mogao, zato što mu se taj ugovor smatra ugovorom sa nelegalnom institucijom. Dakle, tu uopšte nije jednostavno rešenje, niti toliko prosto kako se predstavlja. I sada samo nama ostaje da se pitamo da li, kažem, u Srbiji, u Prištini vlada toliko nerazumevanje za položaj srpske zajednice ili zapravo razumeju šta se dešava, ali na maliciozan način pokušavaju da pokažu da su rešenja jednostavna. Uz to imamo gomilu problema koji se nisu rešili još od faktički 2011. a koje se tiču pristupa vozačkim dozvolama, pristupa dokumentima ličnim. I dalje imamo ljude Srbe, ali i Romi i druge manjine koji ne mogu da dobiju, na primjer, kosovsku ličnu kartu. Kada nemate kosovsku ličnu kartu, vi ne možete da otvorite taj bankovni račun, niti da uzmete vozačku dozvolu. Dakle, to su sve problemi koji se stavljaju na stranu i koji zaista faktički sprečavaju integraciju Srba u kosovski sistem, dok s druge strane iz Prištine imamo poruke da je Srbija ta koja sprečava to, a suštinski jedni i drugi čine dosta da se spreči normalizacija života srpske zajednice na Kosovu. Ja pretpostavljam da ćemo i o svim tim problemima i godinama koje su iza nas i napravili su te probleme i situaciju koje smo danas govoriti i ovo je jedan izvanredan početak za ovaj podcast, ali u nekoj pripremi ja sam došao do jednog razgovora našeg čuvenog pisca Dobrice Ćosića i našeg poznatog sportiste Duleta Savića. Njih dvojica su stajali ispred karte Srbije i Dobricin komentar prema Dušanu Saviću bio je: Dule, kako da se oslobodimo Kosova? A
Duletov odgovor je bio, ja bi to gledao na drugi način, kako da oslobodimo Kosovo. Gospodin Janjiću, čim stavu je danas Vučić bliži? Ćosićeve, nema nikakve tu dileme, a da što je njegovi. Ćosić je donekle to pratio, budimo fair prema Ćosiću, onda kad je nije više želeo to da prati, znate da ga je Šešelj uz diskreditaciju izbacio, što kaže, sa mesta predsjednika. Ne zaboravimo istoriju. Dakle, nema spora da mi živimo još uvek, borimo se sa Miloševićevom politikom, a ovo su neki relikti. Ne možete ovo nazvati post-Miloševićevsko, a nije baš ni Milošević. Da ne, ja puno tu priču, ne, pošto sam ja, ono što kaže, insajder te priče i aktivan akter, vodio sam i međunacionalne odnose u tom momentu i u Srbiji, u partiji, bio u partiji, ja bio, i u saveznom nivou i sve ove događaje naroda i sve to. Ako bi ja to definisao u jednom razgovoru koji smo Đelković ja imali, u čemu je bila razlika unutar srpske zajednice, politike? Bio jedan deo politike koji je izgubio. Onog časa kad je Ivan Stambolić sklonjen, 8. sednica, koji je želeo da ojača Srbije i da ih vraća na Kosovo. I sve vreme kad bi ove Kosovo-poljski odbori ovi pravili dolaske u Beograd, mi smo naravno sledili njihove zahteve, ali gledali da se vrate u svoja mesta. A SPS je direktno radio na dovođenju ljudi. Dakle, ja ću završiti to. To je jedan koncept koji nužno završava. On je krenuo kao pobuna protiv svođenja Srbije na Beogradski pašaluk, ali u suštini realizuje Beogradski pašaluk. Svi Srbi u centralnu Srbiju, a te velike priče, kao i velike priče uvek, možda bi i da budem fair, i prema Ćosiću i prema zagovornicima te politike, mnogo ih i danas u većini, možda oni imaju najbolje namere, ali nekad najbolje namere vode do pakla, jer niste jedini igrač. Dakle, i završavam sa ovim, jako dobro zna Bislimi, on je bio pomoćnik ministra financija, on je jako dobro šta znači ovi potezi, centralna banka. Ovo je upravo razvaljivanje na tehničkom nivou. Povučete jednu ciglu, ruši se jedna zgrada koja je bila nelegalna. I cijela ta održavanje Srba na toj priči da će Srbija vratiti, da će promeniti svetske okolnosti, sad smo dovedeni do etničkog, da kažemo, pogledajte brojeve. Ja razumem zašto sada politika dramatizuje to da bi imala osnovu da pokrene 5. poglavlje u razgovoru Savetu bezbednosti etničko čišćenje, ali mi u Goraždevcu govorimo o 200 ljudi. U Metohiji celoj govorimo o nepunih 1000 ljudi. Dakle, ostalo na udaru ove veće enklave i zapravo nikada, u to je razlika, se nije ušlo ni s jedne ni s druge strane. Ovo što je Milica rekla, u integraciju. Krenulo se da se Srbi izdvoje, izbačeni su 38 zakona donet u borbi protiv albanskog, kako se zove, ekstremizma, izbačeni su s posla iz policije i tako dalje, vojske, iz tih institucija integracije, umjesto se otvorio razgovor o da li Srbija, koja hoće da drži pokrajine, koji stepen prava daje tadašnjoj, da kažem, albanskoj strukturi. Sad je potpuno novo vreme, ali se stvar obranula. Albanci su prve parainstitucije pravili po modelu Poljske iz doba Hitlera, to su im preneli savetnici, a sada oni su Srbe, ne sada, Srbi su 2000. godine nabijeni posle NATO bombardovanja u enklave. Tako da se, nažalost, ista metodologija primenjuje, a završava, kako je rekao Dobrica Ćosić. Po Dobrici Ćosiću svi pod jednu šljivu. Da. Dobro, sada ja hoću da zadržim motiv isti, dakle, karta Srbije, ali nemam više iste aktere, ni Duleta Savića, ni Dobricu Ćosića. Negde u pripremi za ovaj podcast pročitao sam da ste, gospodina Đelkoviću, vi, pored takve karte, stajali sa Aleksandrom Vučićem. Kakav bi danas bio odgovor, u stvari šta vam je tada rekao kad je u pitanju Kosovo i šta bi vi danas njemu rekli? Znate, ja ne volim da prepričavam privatne razgovore, ali tekst koji ste pročitali napisao sam za danas, posle Vučićevog napada na jednoj konferenciji za štampu,
gde je on onako drsko, pravdajući svoje antinacionalne poteze, samožive, rekao nek Anđelković ode lepo sada u Srbicu, pa nek se tamo malo šeta, pa nek mi onda nešto kaže o pregovaračkom procesu. I uz to je još par stvari dodao. Na osnovu toga sam ja onda napisao tekst gde sam odgovorio i iskoristio sam taj naš razgovor pred kartom posle Briselskog sporazuma, prvog Briselskog sporazuma iz 2013. godine, gde je Vučić tada još srbovo. Znate, on je morao da proturi tu priču. Ta priča oko Briselskog sporazuma protivna je onome što je pričao 2011. Kako je on došao na vlast? 2011. kada su Albanci uz pomoć svojih zapadnih mentora probali da okupiraju sever Kosova, došlo je do našeg otpora, došlo je i do sukoba sa tadašnjom civilnom zaštitom, po jedna osoba je zvanično poginula na obe strane. Taj plan je propao, NATO se umešao, s druge strane u Srbiji su krenuli veliki pritisci opozicije na tadašnju vlast, demonstracije na administrativnoj liniji. Vučić u tome učestvovao, prilježno, borbeno, jer je bio svestan da bi moglo da dođe sutra na vlast, mora pokaže da je u stanju da napravi problem, a onda da onaj ko želi da Srbija digne ruke od Kosova se sa njim i dogovara. Tako da je i na dešavanjima iz 2011. on istrgovao sa Zapadom tolerantan odnos za predstojeće izbore, ako ne podršku, makar ne kampanju protiv njega, što smo videli tada po ponašanju medija u većinskom zapadnom vlasništvu. Vučić tada priča o odbacivanju svega onoga što je započeto sa Stefanovićevim pregovorima, a to je faktički briselski proces, čim dolazi na vlast, menja stvar i postaje zagovornik istog i produbljuje celu priču. Posle prihvatanja Brisela 1, on je morao nekako tu priču da brani. Branio je stavom da kako god bilo, on će na kraju naći načina da Srbija potpuno kontroliše sever, da sever i nije Kosovo, da je to teritorija koja neće biti nikako pod kontrolom Prištine, a s druge strane, da ako Priština ugrozi Srbe južno od Ibra, on zna šta će da uradi. Eto, to je taj naš razgovor pred kartom, gde nisam bio samo ja, bilo i drugih ljudi, da ih ne pominjem za sada. Ti ljudi su svedoci. On je tada govorio, ako nešto se desi, mi idemo preko Kosovske Kamenice, idemo iz tog pravca, naći ćemo načina da zaštitimo Srbe južno od Ibra. Pričao je patriotske bajke, znači čovek koji predaje zapravo sever, priča bajke u uspostavljanju srpskog vojno-policijskog prisustva i na jugu. Naravno, sve je to bila moneta za podkusurivanje. On od tada do danas koristi Kosovo za plaćanje danka Zapadu za autoritarnu kriminalnu vladavinu ostatkom Srbije. Znači, Kosovo je ta moneta kojom on plaća nameštanje izbora, zataškavanje Jovanjice i sličnih stvari. Tu monetu on polako daje, ili iz te vreće moneta daje ih, ali gleda da ne da sve odjednom, jer kad bi završio celu stvar, imao bi problem, dvostruko. S jedne strane, oni na zapadu koji su tolerisali Norijegu, a otpisali su ga kad im više nije trebao, ne bi tolerisali ni Vučića i bio bi u problemu, tako da gleda da svoj rok trajanja produži. A drugo, kad se radi o javnosti, njegov prosječni birač, to istraživanje javnog mnjenja pokazuju, misli da je on lukavi patriota koji brani srpske interese. Zapravo on vara svoje birače, a ne zapad, ali da bi mogao da to radi, on mora i dalje da hipnotiše svoje birače. Otuda igre, kako da kapitulira, a da to ne deluje baš kao kapitulacija, kako da zadovolji sve zahteve albanskih mentora, a da prodaje srpskoj javnosti da brani Kosovo. Znate, ova priča o karti možda se nadoveže onim što je on uradio 22. i krajem 23. U novembru 22. ako se sećam, to je bio 6. i 7. novembar, on poziva, odnosno podržava Srbe da izađu iz svih institucija na severu Kosova, uključujući policiju. Faktički omogućava Prištini da potpuno okupira sever Kosova, već je on to u velikoj meri omogućio ranije, a tu podržava zaokruživanje okupacije zbog tablica. A onda u decembru prošle godine, znači u decembru 23. godine, Srbija prihvata kosovske tablice, znači tablice zbog kojih Srbi izlaze iz policije, on te tablice prihvata, a Srbi ostaju van policije, a veći deo albanskih paravojnih, takozvanih specijalnih snaga stacionira na severu Kosova. Znači, Vučić asistira okupaciji svakog pedlja Kosova i Metohije. Da li to radi zato što je nevičan
ili zato što je maliciozan, pa znate, on nije nevičan. Vidimo kako vlada ostatkom Srbije. On je tu krajnje maliciozan i Kosovo mu služi za održavanje autoritarne vlasti. Sad mene, Milic, interesuje da li Srbi sa Kosova na ovaj način gledaju Vučićevu politiku. Ja moram samo da kažem da sam se s jednim prijateljem nešto neposredno posle izbora u Srbiji čuo, da ga pitam kakva je situacija dole. I on mi je izgovorio jednu zanimljivu rečenicu, moram da je podelim sad. Kaže, čini mi se nekako da vlada Srbije više razmišlja o razmeštanju štandova za Expo nego o Kosovu. Pa tako, to je, ja mislim, opšti osjećaj u zajednici, da ima mnogo toga što Srbija može da uradi, ali bira da ne radi zbog onoga što je konstantna poruka. Mi želimo mir i stabilnost, mi smo garant stabilnosti u regionu i želimo ekonomski napredak i u tom smislu nema efektata to jest nema konkretnih nekih poteza koji mogu da zaštite srpsku zajednicu na Kosovu. I ja samo moram kažem, malo se prosto posmatraju stvari kada je u pitanju srpska zajednica i pod kakvim je pritiskom ovde iz Beograda. Iako ne znači da ostatak vaše analize nije tačan, ali ja moram stvarno da odbranim kosovske Srbe ovdje, da kažem da mi nismo napustili institucije zbog tablica. Dakle, to je bio ceo jedan sled događaja koji je kulminirao sa tablicama, ali je tu bilo mnogo više toga. I ključna stvar zapravo koja je prelila, da kažem, tu čašu je zapravo prisustvo specijalnih snaga kosovske policije na severu mnogo pre izlaska. Dakle, oni su se pojavili na severu Kosova naprasno 21. septembra 2021. kada su se i podigle prve barikade, koje takođe nisu podignute samo zbog tablica. Mi zapravo nismo znali zašto je policija tu tog dana, jer su oni krenuli u sprovođenje te odluke o reciprocitetu bez ikakve najave. Druge posle barikade su podignute zbog hapšenja, zbog prvih barikada. Ne, pardon, to su bile treće. Druge su bile podignute zbog najave onom papiru ulazu i izlazu koji bi zaista nama takođe zakomplikovao život. Dakle, kada se gleda iz Beograda, dosta se simplifikuje to koliko zapravo srpska zajednica je isfrustrirana i koliko ipak ima nekog uticaja na vlast u Beogradu, jer vi morate da uložite ozbiljnu količinu napora da sprečite neke stvari unutar srpske zajednice na Kosovo, o čemu ste pričali. 2011. su se kosovski Srbi opirali Beogradu, 2011. je kosovske Srbe Beograd hapsio zbog barikada. Nije ih hapsila Priština, nego Beograd. Dakle, ipak ima tu određenog nivoa frustracije koji mora da se kontroliše i ne možete u svakom trenutku sve da kontrolišete, nekad nešto morate i da pustite. I kosovski Srbi su tražili izlazak iz institucija 7 puta od 2016. godine. 7 puta je rečeno ne može, 8. put je odobreno. Ipak ima određenog nivoa, znači ne poteže se baš sve iz Beograda, ima i mnogo frustracije na lokalnom nivou koje je jako teško. A dobro, ko se recimo hendla te, kako u ovim, ajde da kažem, dramatičnim momentima za građane Srbije dole, kako funkcioniše Srpska lista? Da li fali lider? Ko je lider Srba na Kosovu? Da, to je naš ključni problem. Mi imamo političke predsednike, ali naši politički predsednici nemaju kredibiliteta. I faktički od 2018. kada je ubijen Oliver Ivanović, šta god da Srpska lista iznese kao problem se nigde ne shvata ozbiljno. Ni u široj javnosti u Srbiji, niti u javnosti u Prištini. Prvenstveno u međunarodnoj javnosti. I to je naše najveće breme. To što se nama, da kažem, ne veruje, zato što dolazi od ljudi koji su izgubili kredibilitet i koji faktički od onda iznova gube kredibilitet. Jako loše funkcionišu, nema ih u zajednici, iako su sada promenili liderstvo, prvu konferenciju za novinare, dakle ne izjavu za nekoliko medija, pažljivo biranih, nego prvu konferenciju za novinare je Zlatan Elek, novi, dakle, predsjednik imao tek pre 2 dana, jako slabo vidljivi na terenu, prosto ne odaju utisak lidera koji znaju šta rade i koji su samopouzdani. I to je, dakle, naš ključni problem, što imate samo nekoliko ljudi, uglavnom iz civilnog sektora, koji mogu nekih od problema da podignu malo na viši nivo sa neverovatnim trudom,
zato što naši politički predstavnici to ne mogu jer im se ne veruje. I to je stvara na kraju krajeva problem ovde u javnosti u Srbiji, gde se mi banalizujemo. Znači, sad je to prosto skroz rašireno, Srbi su napustili institucije zbog tablica i potpuno je rašireno da je policija došla na sever nakon izlaska. Dakle, to nije tačno. Dakle, pojavili su se septembra 21. Oktobra 21. su imali tu ključnu prelomnu akciju hapšenja koju su potpuno izveli bez koordinacije sa regionom Sever, sa srpskim policajcima. Totalno su onemogućili rad srpskim policajcima. Od februara 2022. do septembra 2022. dakle 8 meseci pre izlaska iz institucija, izgradili su 4 policijske baze za specijalne jedinice na nelegalno, sada već znamo nelegalno, postoji presuda suda u Prištini, na nelegalno eksproprisanoj zemlji. To je bilo ono što je vodilo taj ključnu pritisak za izlazak iz institucija. Tablice su samo došle kao jedna od tih poslednjih stvari koja je prelila čašu. Pre toga smo imali, kažem, i situaciju sa vakcinama, i zabranu referenduma, i zabranu izbora. Počela su bila polako i hapšenja, ali, opet podlačim, policija, odnosno sekuritizacija Severa, je ključ ove krize, jer region Sever je izdvojen iz regiona Mitrovica, kosovskog, dakle formiran je u sklopu Briselskog sporazuma kao posebna garancija kosovskim Srbima, da će sami voditi policiju u 4 opštine na severu i onda ste faktički prvi korak iz Prištine je bilo stvaranje tog paralelnog nivoa policije koji je polako oduzimao nadležnosti regionu Sever. I tu je krenula da nastaje ozbiljan unutar-institucionalni problem, jer vam centrala iz Prištine signalizira da vama ne veruje, kao srpskim policajcima, šalje preko vas ljude da vrše akcije hapšenja i onda vas dovode u situaciju. I onda imali smo taj jedan veći incident gde je granična policija pucala na dečka iz Leposavića i ljudi koji su odgovorili, dakle koji znaju, to su njegove komšije, došli su na teren iz regiona Sever, nisu mogli da mu priđu jer im kolege iz Prištine nisu dozvoljavali da mu priđu jer su ga pretukli da ga stave u ambulantu, da ga voze nazad. I onda lokalna policija nema kredibiliteta kod lokalne zajednice i kaže pa čekajte, vama dolaze kolege iz Prištine da rade to i to, a vi sedite i radite sa njima. I oni su bili pod velikim unutrašnjim pritiskom zajednice. Dakle, samo mi je to bitno da objasnim da nismo mi na dugme, ljudi smo, pravimo gluposti, što je vrlo evidentno. Ili ćemo tačnije, niste svi na dugme. Mislim, očigledno da neko i ne razmišlja kao... Evo, htio sam samo jednu rečenicu. Znate, Srbi na severu i na Kosovu su svakako frustrirani jer ih izdaje Beograd i svakako oni nisu na dugme, ali oni koji donose u njihovo ime odluke jesu na dugme. Srpska lista je ekspozitura Vučićevog režima i oni rade šta Vučić naredi, makar to bilo i protiv interesa srpske zajednice na Kosovu. Vučićevi ljudi znaju da on ima pogaču i nož, šta on naredi, oni to i rade. Gledajte, posle Banjske, Milana Radojčića, koji on stvarno to sam uradio, pa onda bi bežao od svega toga i tvrdio da on to nije uradio. Kako Vučić izađe na konferenciju o štampu i kaže da je to uradio Radojčića, da on nema veze s tim, čovjek se pojavi pred kamerama, održi konferenciju o štampu, odnosno pošalje svog advokata i kaže da, ja sam to uradio. Gde ste vi videli da neko ko izazove neki eksces, navodno, kako je to Vučić rekao sam, onda se prijavi i tvrdi da je to on uradio. To ne postoji. To su Vučićeve ekspoziture i Vučić vrlo podmuklo prebacuje svoju politiku i posledice svoje politike na nesrećni srpski narod na severu Kosova. Gospodine Janiću, koliko nama fali lider dole sada na Kosovu? Mislim da nam ne treba lider. Pitao lider. Lider Srba na Kosovu. Da, Srbi su uvijek platili lidera Seobama. Pročitajte Crnjanskog, valjda je najveći lider Srba, onaj koji ih je poveo do Čarnojevića. Dakle, ja sam, ovo samo da kratko kažem. To kroz što je prošlo, sada govorimo o Srbi koji žive na Kosovu, Kosovo i Srbija kroz to, ne zaboravimo da posle, da kažemo, oružanog sukoba, ako možda tako kažemo, mada se pretvorilo u jednostranu akciju i dominaciju NATO-a, imate masovno pražnjenje. To ono kreće i u toku Miloševićeve vlasti, što je prikrivano. Na primjer, to je Čović najviše aktivirao da prikrijemo. Jedan od motiva
izlaska Srba na one prve integrativne izbore 2003. kad su bili, je da međunarodna zajednica prizna da ima birača Srba 220.000. A onda su upisivali mog oca koji je 1941. napustio Kosovo, jer je trebalo prikriti da su u doba Miloševića oko 85.000 ljudi otišli. Šta se desi u doba Miloševića? Srbi su izolovani od Albanaca. Stavljeni su u jednu situaciju koja je mnogima delovala lagodna, velike plate, 12 upravnih odbora, ali ovi drugi su osjećali da to ne može dugo da ide. Tako da se taj proces nastavio. Posle 1999. imamo velike talas, to svi se sećamo, dolaska Srba, i u Beograd, i u Kraljevo, po 50.000 ljudi u Čačak, i neki su se vratili, ali su ostale kuće. Dakle, onda imamo taj sledeći veliki udar na njih, to je ta nepostojanje unutar tog DOS-a, jedinstvenog političkog stava. Bilo je jedan stav koji je artikulisao, najdalje otišao Koštunica, ali je poražen u sopstvenoj partiji. Koštunica je shvatio da mi moramo da upravljamo krizom, a ne da je rešavamo. I da znao je on pretenzije NATO-a, i to je ključ. NATO hoće da pokrije ovaj prostor. I onda su išli s tom mantrom vojno-policijska kontrola, da se deli s međunarodnom zajednicom, pa i kosovskim institucijama, a da razvoj bude osnov. Tu sever postaje važan. Jer sever je deo ovoga, da kažemo, rudarenja i ostalog i vodotokova koji idu u Srbiju, Liber Lepenac. Ja ću vam reći detalj i završavam ovaj deo time. To je da US Steel kad je došao da kupi Smederevo, on imao garancija će dobiti Trepču. On ne bi došao u Smederevo. Nije dobio Trepču, to je sad odgovornost i tadašnjih direktora i sukoba unutar. Nije Zoran Đinđić doveo US Steel u Smederevo, nego Koštunica. Sa dogovorom da se ekonomski jedna multinacionalna kompanija pokrije rudnici. Dakle, to je posle pobeđenih iz njegovih redova je došao ministar i prevladala je logika da mi treba da se borimo za dve stvari. Prvo, da ne priznamo poraz vojni, ne priznamo realnost, da nikad ne izgovorimo ni da je okupacija, ili za to treba hrabrosti reći ovo je okupirano, ne priznajemo, to mora biti Kina, pa kao Tajvan i ostalo. Pa dobro, to je tražila sada jedna politička partija sa rezolucijom da se hitno proglasi okupacija Kosova. Mi se znamo iz politike. U politici možeš svašta tražiš i treba da tražiš, ali ja govorim sada razvoj događaja. I imamo 2004. Ljudi, ne zaboravimo. 2004. je potpuno razbila sigurnost su ljudi u perspektivu. Ljudi su se koncentrisali na ovo što mi zovemo sever Kosova i Milica je to u pravu, ali 2004. ja ću samo ovo citirati, ja sam u 5 ujutru dobio, jer sam tada bio tesno povezan sa vladom koja je tek nastajala, ne kao funkcioner, jer čovjek koji podržavao tu vladu. A tad nije postoje, tad je tek u petak je imenovan šef BIA, Rade Bulatović, a u ponedjeljak krenuo udar. Govorimo o martu 2004. U martu 2017. martu. Tog jutra, ujutro sam primio od generala jednog američkog generala i diplomate poruku, da ne izgovorim ime, koji je dobro upoznat s ovim, kao je Dušane, to što će krenuti u 15 do 12 na severu, to je jedan vrlo opasan događaj koji je vrlo dobro orkestriran, deo orkestra svira u Beogradu. Budi pažljiv kad uzimaš stavove. Šta smo mi očekivali koji smo pratili Kosovo 17. marta? Veliki štrajk Albanaca, sindikata koje je Rugova vodio, zbog toga je Rugova sklonjen s vlasti, protiv privatizacije, protiv pljačke Evropske unije. Marije Bići, to se zvalo tako. Onda je odrađen taj kontra preko Nemaca i drugih sa onom pričom o deci koje se guraju u reke i sva je mržnja prebacena i pretvorilo se u etničko čišćenje. To je bilo etničko čišćenje 2004. na koju nije bilo adekvatne reakcije, jer nije bilo političke saglasnosti, a ni vlada nije bila konstituisana. Nas je Ivanić vodio po međunarodnim telima Ujedinjene nacije da predstavljamo
taj stepen razaranja. Dakle, posle toga mi govorimo isključivo o severu. Ovo što si spomenuo, da, to je ta velika geostrava. Napoleon kad sedne, onda on će Moravskim koridorom preko Pomoravlja da uđe. Gde bre da uđeš kad imaš NATO? On je znao da neće da uđe, to su bajke bile. To su bajke za one najradikalnije. Ima druga bajka. Ako već hoćeš da ekonomski ojačaš evropsku zajednicu, srpsku zajednicu, i da imaš uticaj preko ekonomije, onda ne ideš na borbu za sever, nego ideš na borbu za ljude koji treba ti kontrolišu, neću da filozofiram, sever. I to je, na primer, shvatio Marko Jakšić, DSS. To nije ideološki opredeljeno. Marko je shvatio, i to je bila ta podrška Koštunici, da treba da ostanu u Srbiji, da se organizuju, da bi, kako on kaže, da bi čuvali rude. Tako je Marko govorio. Sada, do ova najnovija faza o kojoj Milica govori, zbog naše javnosti, samo znam, mi kad kažemo sever, lepo je Milica rekla, to je Mitrovački okrug, deo Mitrovačkog okruga ili deo severa, kako ga Kosova, kako ga prepoznaje međunarodna zajednica. Tu uključuje i Vučitrn i Južnu Mitrovicu. Vidite, to je vrlo važno. I onda vi pravite mistifikaciju koja se zove zajednica srpskih opština, koja je većinski nastaje na Srbima. Šta imate sad sledeći talas? Vrlo brzo će se voditi povratak Albanaca u svoje kuće, na imanja, u Leposavićevo. Jedan put vi ćete praviti srpsku zajednicu u kojoj će većinski biti Albanci u nekim od tih opština. To je taj fabrički defekt u samom konceptu. SNS je ponudio taj koncept Toma Nikolić na jedan način da je međunarodna zajednica, ona koja je zainteresovana da dovrši Kosovo, suverenitet Kosova, Zapad, rekla, ok, mi njima damo zajednicu opština, a oni priznaju Kosovo. I posljednja stvar koju sam teo da kažem, Milica je to izgovorila, ne samo da kod nas ljudi ne razumeju značaj položaja opstanka ljudi tamo, jer vidite, vi ako nemate ljude tamo, šta će vama manastiri? To su muzeji onda. Nema onda ni kulture, ni niče, to su muzeji. Ako nema vernika, ako nema autonomije. Albanska strana zna značaj zajednice, ali ne želi da ga prizna. Ja sam isključio moj, a očigledno nisam. Ja se izvinjam, molim vas. Kako se ovo dogodi, moram, izvinjam se. Neko iz Mitrovice. A ne, mislim, nešto drugo, ali ajde. Sad tu treba, ne možeš da ga skloniš, ja se stvarno izvinjavam. I sad treba da isključim potpuno telefon. I da nastavite misao. Potpuno power off. I da se zahvalimo ljudima iz MTS-a koji pomažu BIU. Internet je čudo. Ali nije to prvi put. Ja sam s njima u dobrim odnosima. Obostrano se znamo sa svih strana. Dakle, reći o njihovoj ulozi sada, vrlo opasnoj ulozi u celoj priči. Dakle, zašto je važno i koji je to glavni propust svih politika na koje naravno se nasavi Vučić. Nikada nisu insistirali. Pazite, priznanje nove demokratske države po evropskim standardima iz 90. godine i status manjine zajednice. Pošto nismo priznali da smo došli u situaciju manjine, nikad nismo potegli taj argument. Tog argumenta se drže ove 4 države, zbog svojih interesa koje ne priznaju Kosovo. Dakle, ova najnovija kriza, Albanci, Milica je u pravu, nikada, nijedna vlada, osim posle 2004. 2005. taj pokušaj Tačijeve vlade da otvori kancelariju u Južnoj Mitrovići koju vodio Ilber Hisa. Nikad nije, tu je bilo neki 5 tačaka integracije. Odmah su leteli stranci. Štajner i ostali. Nisu dozvolili integraciju, nego separaciju, cepkanje kobasice. Ovo je najnovija stvar, a to je apsolutno tačno. Srpska lista je pravljena da bi uspostavila monopol nad jednu komandu, što bi rekli jedno načalije među Srbima. Uspostavljena je već 2011. Nije postojala, tad su sve stranke imali svoje centrale, tamo predstavnike.
Kada je Vučić došao 2012. za izbore 2013. napravio Srpsku listu. Srpska lista je imala mantru: danas glasate srpsku, sutra pravimo srpsku. Obećali su Republiku Srpsku. To je ta laž, to je ta megalomanija koja je data biračima. Ali ona je bila podržana celom infrastrukturom, BIA, svih. Tako da su oni šta su radili? Tamo su već postojale neke stranke, neke grupe, Rašić, oni, oni su polako to sve gurali, šta god je telo u Srpsku listu. I da ću samo u jednoj rečenici reći, pre likvidacije Olivera Ivanovića, bilo im je mnogo važno da ukinu aktivnu građansku inicijativu, o kojoj niko ne govori, ni Srbi s Kosova. Aktivna građanska inicijativa je, ako pogledate registar stranaka i grupa, prva od srpskih registrovana u kosovskom registru. A vodili su je poslovni ljudi, najuticajniji sa severa. Likvidacija te stranke je značila 150 ljudi priveđeni u Nišku, tamo gde privode u BIA i tako dalje. Jedan od njih, predsjednik te stranke, i umro pod pritiscima. Preuzimanje njihovih kompanija i tada Jača Veselinović. Preuzima Lola Ribar, preuzimaju resurse komande. Onda je ostao jedini otpor Oliver Ivanović. Dakle, tačno, likvidacija Olivera, to je kraj. Ali, i to je moja posljednja rečenica, kad se ja pitao u tim razgovorima koje smo stvarno imali, i sa Markom Đurićem, i s Koštunicom, i u Privrednoj komori, nije to bilo dugih razgovora, kratkih, ja sam uvijek zagovarao onu seljačku srpsku logiku: nikad ne stavlja sva jaja u jednu korpu. I kog sam ja razumeo, Vučić je to prelomio negde 2016. Sva jaja u korpu Srpske liste i tada počinju dve stvari koje nas koštaju. Prvo, totalna likvidacija aktivne građanske inicijative i drugih, tako da trenutno nema lidera. Nastaju svaki dan, to Milica bolje od mene znaju, i mlađih ljudi, uglavnom, kao što je bilo i na početku višepartijskog sistema u Srbiji, iz NGO sektora, iz intelektualnih novinarskih krugova, interesantne inicijative i političke grupe, biće, javit će se vodstvo, tu život ne možeš da zaustaviš. A kad sam ja pitao čemu vama služe takvi ljudi, imenovao sam ovu dvojicu, koju svi znamo, dobio sam odgovor: pa vi demokrate, i nikad ne bi ništa rešili. Ako se dogovori podela, pa neko neće da ide iz svoje kuće, treba neko i da baci bombu. Pa mi su prvo bacali bombu na Srbe, palili automobile, tako je zavođen red. Znači, nasilje, i to je kraj. Nasilje je eskalirala, Milica rekla, ne bi da zaboravimo, to je važno i za Đerkovića da ga iskoristimo. Nasilje je ovu krizu eskalirala od 2002. juna, dovela da je to duboka bezbednostna kriza. To nije samo institucionalna kriza Kosova, kriza srpske zajednice, duboka bezbednostna kriza u kojoj je Srbija uvučena da bude jedan akter, a drugi akter, ne jedini, je NATO. Milice, da li onda narod, građani na Kosovu imaju strah da iz tih nekih političkih okvira stvari ne krenu ka oružanim sukobima? Imali smo Banjsku koja se desila, koja je bila, da kažem, ozbiljni incident. Da li je moguće da se to ponovi? Da li narod ima dole strah? To je jedno pitanje. I drugo pitanje je kako, ako smo već prešli priču lidera na Kosovu, imamo li vremena da napravimo novog lidera na Kosovu, kako gledate na lidere u Srbiji i neko nejedinstvo i nedefinisane odgovore prema vama šta u stvari država očekuje, izuzev floskula? Neko bi da šalje vojsku na Kosovo, neko bi da ga prizna, neko bi da ga razgraniči. Koliko ta konfuzija vama kvari odnos i pogled ka Beogradu? Pa najprije krenemo od eskalacije nasilja. Imate ljude koji strahuju toga i ljudi koji se tome nadaju. Opet, ja moram da kažem da je zajednica pod teškim psihološkim pritiskom jako dugo. Imate jako puno ljudi koji hoće samo da znaju šta je kraj. Ako već mora da dođe do eskalacije, bar da znaju sa koje će strane završiti. I ti ljudi stvari posmatraju ovako, šta god da bude. Oni će biti, njihova budućnost je Srbija. Dakle, ili će biti proterani i završiti u Srbiji,
ili će doći do meke podele ili čega već i vratiti se Srbija na Kosovo. Dakle, to su te dve opcije koje oni vide i to je ta, da kažem, pa neka vrsta psihoze, prosto zbog čega se toliko zaista veruje Beogradu, jer nemate drugu alternativu i kažem, kako god da se stvari završe, vaša budućnost, kako je vi gledate, je u Srbiji, jer nažalost, ni albanska politička elita nije uspela u tome da učini da se srpska zajednica na Kosovo osjeća dobrodošlo, posebno ne ova poslednja. Jer mi kada poredimo, na primjer, period između 2013. i 2015. 16. to je faktički zlatno doba odnosa Kancelarije za Kosovo i Metohiju i vlasti u Prištini, gde su saopštenja bila zaista neverovatno i da potražite da nađete neko od tih saopštenja, čitate saopštenje koje potpisuje tada Marko Đurić, gde se priča o poštovanju albanske kulture, nasleđa i svega. To su zaista stvari koje su sada faktički nezamislive, ali su dokaz da je moglo drugačije. Ali dobro, konstanta u političkoj sceni, Marko Đurić je tu, Aleksandar Vučić kao njegov šef je tu, ali Tači i Haradinaja nema, znači stvari su se promenile. Da, pa to hoću kažem, to je zaista nezamislivo. Ja mislim da je svakom prosječnom Srbinu nezamislivo što danas mora da se složi sa tvrdnjom da su mnogo bili bolji odnosi, da su se mnogo bolje osjećali na Kosovu kada je premijer bio Ramuš Haradinaj nego sada. Znači, to je zaista nevjerovatno. Svi smo znali da dolazi radikalna politička opcija, ali mera do koje oni seju mržnju je zaista nezamisliva. I sada što se tiče, dakle, zbog toga što svoju budućnost svakako vide u Srbiji. Dakle, ili je to proterivanje, ili je to, kao što sam rekla, podela. I opet kažem, možda zaista nisu stvari toliko ozbiljne, ali sa terena, nažalost, tako izgledaju. I zbog toga što tako vide, toliko slepo, kažem, gledaju Beograd, jer nemaju kome drugom da se okrenu. Sa druge strane, međunarodna zajednica reaguje sada sve češće po pitanju pozicije Srba. I ja moram da kažem da sam ja prošlog januara od visokog zvaničnika State Departmenta čula rečenicu: mi smo duboko zabrinuti za multietničku budućnost Kosova. Znači, nije samo stvar zabrinutosti za to kako se stvari trenutno razviju u pojedinačnim krizama, nego da li će Kosovo biti monoetničko. I ako Kosovo bude monoetničko, a kako je to drugačija poruka Makedoniji ili Bosni od podele. Dakle, poruka je ista, multietničke države ne mogu da postoje na Balkanu. I, dakle, njih sada to već ozbiljno brine i oni to ne žele da vide, ali imamo problem, kao što sam prepričala, sa kredibilitetom, da objasnimo mnogim ljudima da je to zaista problem. Kada je iseljavanje Srba u pitanju, pre se to dosta pominjala, ću samo da kažem da smo mi nemamo, dakle, pouzdane podatke, ali ono što jeste lako ustanovljivo je broj dece u školama. Mi smo 2012. dakle, godinu dana nakon početka dijaloga, imali 25.000 dece u srpskim školama na Kosovu, danas ih imamo 15.000. Dakle, za 10-11 godina dijaloga imamo 10.000 manje dece u školama. I, dakle, to je nepobitna činjenica da se smanjuje broj ljudi. Sada, što se tiče drugih političkih lidera, dakle, nije samo stvar ni u jedinstvu pristupa prema Kosovu, nego generalno se osjeća da u Srbiji ne postoji pritisak javnosti da Srbija bilo šta radi na Kosovu. Imate ideje od okupacije, kako se rekli, okupacija, vojna intervencija i podela. Dakle, to su sve ekstremne ideje. A između ima toliko stvari koje Srbija može, koje uopšte ne bi bile, verujem, ni upitne, posebno kada su, na primjer, ove mere u vezi sa zabranom uvoza robe iz Srbije koje mogu da se primene, a o kojima niko u javnosti u Srbiji ne razmišlja. Znači, nema nikakvog pritiska na vladu Srbije da pokreće bilo kakve ozbiljnije odgovore na neke od nemogućih uslova za život koji se stvaraju kosovskim Srbima. Jer, nažalost, ja mislim da je srpska javnost, da kažem, prevazišla u neku ruku pitanja Kosova. Iako ovde svi vole da čuju o Kosovu i mnogo često nas zovu novinari, mislim da prosto nedostaje nekog te vrste promišljanja i prave
veze sa kosovskim Srbima, jer vi, kažem, poslednji protest koji ste imali o tome šta se dešavalo u dijalogu su predizborni mitinzi SNS-a. I imali se sada oko francusko-nemačkog predloga isto vrlo ograničene proteste i to je to. Dakle, kad nemate pritisak javnosti, zašto biste se vi zamerali, a svaka mera koju bi Srbija mogla da donese, posebno ekonomska, kao odgovor, na primjer, za tu zabranu uvoza robe, malo bi uzdrmalo poziciju Srbije u dijalogu. I sad, ja ovo pričam naravno pre Banjske, Srbija je bila maksimalno kooperativna, imala tu, pa za Srbiju sreću, za kosovske Srbe nesreću, da se suočava sa dosta nerazumnom vladom u Prištini, koja i dan danas praktikuje tu ideju ekstremnog suvereniteta. Čini mi se da ni zemlje sa nuklearnim bombama ne misle da mogu baš toliko suvereno da se ponašaju i gradila, da kažem, tu poziciju u dijalogu koja se brzo urušila 24. septembra. Sada vlada Kosova sa ovim merama sa dinarom ponovo malo balansira tu sliku. Strahujem da takve kakve smo možemo opet da i mi uradimo nešto ne tako bistro i da izjednačimo opet teren, ali prosto to je tako i mnogo je teško da se zadrže emocije kod ljudi na terenu, jer vi dok ste imali mnoge koji su možda bili zgroženi time šta se desilo 24. septembra, vi ste u isto vreme imali mnogo mladića koji su zažalili što nisu tamo bili sa svojim prijateljima i to je ozbiljan problem. Dakle, radikalizacija stanovništva je ogromna i nju prvenstveno vode specijalne jedinice kosovske policije, odnosno njihovo prisustvo. I mi preko 2 godine upozoravamo na to, mislim na civilni sektor, objašnjavamo da nema istinske deeskalacije dok KFOR ne zameni specijalne jedinice kosovske policije, jer samo još jednom da razjasnim, postoji regionalna policija koja ima unutar sebe interventnu jedinicu i tu su bili Srbi i Srbi su to napustili. Specijalne jedinice kosovske policije dolaze iz centrale, tu je i pre izlaska radio samo jedan Srbin, to nikada nije bila multietnička formacija i dakle, pored regionalne policije, koja je sada opet većinski albanska, imamo i specijalnu jedinicu koja je isključivo većinski albanska, regionalna policija i njen etnički sastav je posledica izlaska Srba iz institucija, specijalna policija i njen etnički sastav nije posledica izlaska Srba iz institucija. I dakle, vi, i takođe ovo što ste rekli za KFOR, Srbija ne sme da napadne Kosovo jer napašće KFOR, to pokušamo mi da objasnimo. Dok god svako ko ima nameru da napravi problem na severu Kosova, dok god nije sasvim siguran da će naići samo na KFOR, onda nije bitan broj vojnika KFOR-a. Znači, neće služiti oni kao mera odbijanja, dakle, od izbijanja bezbednosnih incidenata. Dok god neko može da se nada da može da uđe na sever Kosova, nađe specijalca u oklopnom vozilu i napadne oklopno vozilo, nije bitno koliko ima vojnika KFOR-a na severu. Znači, jedini način kako garantuje da ne dolazi do ponavljanja Banjske je samo ako KFOR zameni specijalnu jedinicu. Dragomire, da li se slažete oko ove konstatacije pasivnosti javnog mnjenja u Srbiji i, da kažem, političkih elita u vezi sa Kosovom, jer je to opasno imajući u vidu sada i radikalizaciju dole političke garniture na Kosovu? U velikoj meri se slažem. Kosovo je kod nas zanemarena tema, a ne bi smelo tako da bude. Ne samo zbog Kosova, znate, Kosovo je deo Srbije, naš narod je na Kosovu, naša je obaveza da im pomognemo, a Kosovo nadilazi sve to. Znate, Ustav Srbije u 114. članu nalaže predsjedniku Republike da brani teritorijalni integritet, uključujući i odbranu Kosova. Preambula to isto nalaže svim državnim funkcionerima. Dok imamo takav ustav, mi imamo predsjednika koji prošle godine otvoreno kaže da načelno prihvata, lično načelno prihvata francusko-nemački plan, a u tom planu, u prvom i drugom članu, govori se o Povelji Ujedinjenih nacija kao osnovu za regulisanje odnosa između Srbije i njene secesionističke pokrajine Kosovo. Znači, to više nije secesionistička pokrajina, to je država. Znači, predsjednika koji
direktno gazi Ustav. Imamo takvog čoveka. Znate, ako se Ustav gazi po jednom pitanju, onda se gazi po svim pitanjima. Ako se vlast ne bori za očuvanje Kosova, već Kosovom plaća svoj opstanak, onda ista ta vlast namešta izbore, onda ista ta vlast kriminalizuje zemlju i imamo Kolumbiju u Evropi. I to građani u punoj meri ne shvataju. Odnosom prema Kosovu, svim onim što je uradio, a šlag na toj torti je njegov stav prema francusko-nemačkom planu, jer to je već faktičko priznanje Kosova u duhu Povelje Ujedinjenih nacija, Vučić vrši ono što se nekada nazivalo državni udar od gore. On suspenduje faktički Ustav i nameće ono što hoće. Mi smo imali kralja Aleksandra Obrenovića koji je 7. aprila 1903. godine na par sati suspendovao Ustav, postavio samoinicijativno članove Senata, Državnog saveta, sudije koje je hteo i posle toga vratio Ustav. Ovde Vučić formalno ne suspenduje Ustav, a ponaša se kao da ne postoji. Kada to radi u vezi sa Kosovom, to nas podsjeća da to radi generalno u čitavoj Srbiji. Može da se ponaša kako god hoće ako mu prolazi ono što radi s Kosovom. Znate, mnogi ovde kažu umorni smo od kosovskog pitanja. U redu, ajde idemo na referendum, ajde da menjamo Ustav, možemo da pričamo o svemu, pa i o redefinisanju statusa Kosova, ali na ustavni način. Ako se radi to na neustavni način, to je kao džemper. Jednom ga rasparate, nema ga, tako i Ustav. Jednom narušite, on ne postoji. Sutra Vučić koji se odriče Kosova može da se proglasi kao Bokassa, nekadašnji predsjednik Centralnoafričke republike, koji se prvo proglasio za doživotnog predsjednika, a onda za cara Centralnoafričke imperije, promenio državu. Tako i Vučić može da nam postane Aleksandar I bez Kosova, car sakate Srbije. Zato društvo mora drugačije da se ponaša i zato, i zbog Kosova kao dela teritorije, i zbog našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i zbog demokratije u Srbiji u celini. Nažalost, političke elite često čitavu stvar doživljavaju krajnje banalno kao nešto što se pokrene pred izbore. Prvo, Vučić kontroliše veći deo desnice, ako ne i potpuno desnicu, i onda kad hoće malo nečega što deluje ekstremno, on to uradi, kada hoće malo podrške dobije, to je njegova igra. Opet, ovaj drugi deo političke scene koji se naziva proevropskim, neće se zamera Zapadu, Amerikancima koji su izvršili 99. agresiju na Srbiju, okupirali Kosovo. Slažem se sa gospodinom Janjićem, nemaju naše političke elite hrabrosti da kažu da je to okupacija. To jeste okupacija, kao što je 99. Kumanovskim sporazum potpisana ograničena kapitulacija. Vi imate totalnu kapitulaciju i ograničenu. Kad na jednom delu teritorije vojska prihvati da se povuče ili položi oružje. Mi smo to imali. Amerikanci taj svoj projekat gledaju da završe do kraja, da nešto što je okupacija pretvare u legalizaciju, pogotovo od kad je počeo sukob u Ukrajini. Žele, oni danas napadaju Rusiju da krši međunarodno pravo, a zapravo su ga sami urušili. Kosovo je važna karika u tom lancu. I onda imamo političke elite i na vlasti i na opoziciji koje gledaju da se toj moćnoj sili mnogo ne zamere, igraju svoje igre. U kraju linije mi iz depeša američkih diplomatskih koje su provaljene, znamo za taj čuveni njihov plan K1, koji su plasirali pre nego što je Ishingerov model predstavljen, pre nego što je Ahtisaari nastupio. Taj njihov K1 plan je podrazumevao obrada srpske javnosti preko uglednih ljudi, preko uticaja na medije, kako bi Srbi u ostatku Srbije bili ubeđeni da im ne treba Kosovo, da je Kosovo teret, da je Kosovo problem, da dignu ruke. Vučić to nastavlja na svoj način, drugačije. Pogledajte kako Vučić bukvalno stigmatizuje Srbe na severu Kosova. Kad se nešto desi, ispada da su oni krivi, a ne on, a on donosi odluke. U javnosti je, nažalost, stvorena predstava da su Simo Spasić, Radojčić i Zelonko Veselinović ljudi koji uličavaju Srbe na Kosovu, a to nije tačno. Naš narod je tamo žrtva, naš narod je tamo ugrožen i ti ljudi koji se ovde predstavljaju skoro kao njegove slike nemaju veze sa njegovim patnjama. Oni su profiteri na muci tog naroda, kao što je to i Vučićev režim. Da, ali onda dođu izbori i Srbi s Kosova glasaju za Vučića. Pa pitanje je da stvarno glasaju, znate. Mi ne znamo kako glasaju Srbi na Paliluli ili Vračaru. Nebitno, govorimo i o Srbima. Ali je izlaznost bila 30%. 30%, manje izlaznost nego prošli put, ali govorimo i o Srbima sa Paliluli i Vračara. Kad budemo imali kamere, šta ćemo znati? To je jedno od rešenja, ali to je tema za drugi podcast, izbori.
Vučić nekako u ovih, evo već 12 godina vlasti, voli sve da meri, je li tako? Dakle, od 2012. do danas. I uvek to negde baca na sto i kažu do 2012. imali smo ovoliko puteva, sada imamo ovoliko, imali smo ovoliko bolnica, sada imamo ovoliko. Ja bi sad s vama da izmerimo od 2012. do danas šta ima srpska strana na Kosovu, a šta je izgubila ili dobila albanska. Kada to merenje sprovedemo, šta dobijemo? Potemkinova sela. Na obe strane, ako sam bio precizan. Velika obećanja, započete radove, nedovršene, gradnju bez koncepta koja se naknadno legalizuje. Dakle, sada direktno sad idem na temu. Taj problem, evo, nećete da kapitulirate i nama ne odgovara da kapitulirate, jer okupacija znači da mi moramo da uspostavimo administraciju i sve da brinemo o vama. Govorim posle onoga bombardovanje ili vojne intervencije, kako ko zove NATO, Kumanovski sporazum se zove o saradnji, tehničkoj saradnji. S kim? Sa međunarodnim snagama koji su na terenu. U međuvremenu međunarodne snage postaju NATO. Kontakt grupa za Balkan, u kojoj Rusija funkcioniše sve do Ahtisarija. Od tada postaje Kvinta. Znači, postoji širi kontekst. Neću da širim, kažem dve stvari koje su tu važne. I za sve vreme, to što se mi nadamo da neko hoće da rešava naše ekonomske, demokratske i druge probleme, čak i Ćosić verovo kaže nacionalno pitanje, demokratsko pitanje, srpsko nacionalno pitanje. To se pretvorilo u procedure, u igre moći. U tim igrama moći šta taj prelom o kome Milica govori, on je zaista prelom. To je, počinje, mi imamo jedan period kada se kako tako odvija sloboda kretanja, počinje neka normalizacija u smislu ekonomske saradnje. Ta ekonomska saradnja u doba pred takse Haradinaja dostiže 750 miliona evra godišnja razmena. Merili smo, tada ja lično bio uključen preko Privredne komore u svim tim stvarima, uklanjanje barijera, donošeni su mnogi zakoni i to je moglo da prebaci potencijal saradnje Kosovo-Srbija, pogotovo za mali i srednji biznis, jako važna, da prebaci Bosnu i Hercegovinu, milijardu i nešto, da prebaci. Znači, to je mnogo više nego što radimo s nekim prijateljskim zemljama, ako ne uzmemo strane kredite kao deo matematike. To je namerno zaustavljeno. Zašto? Idu takse Haradinaja, zato što počinje, ovde traje unutrašnji dijalog, ovde u unutrašnjem dijalogu opozicija se ponaša demokratska, krajnje neodgovorno, kao što se ponašaju u doba Milošević. Da pustimo mi Vučića, nekom propadne kao što je i Milošević. Vrlo malo se tu DSS i neki su se oglašavali. Da, ali tu nije ni bilo unutrašnjeg dijaloga. U tome, pa 3 godine formalno trajao u ovoj zgradi, mi pravili monitoring, zbog unutrašnjeg dijaloga se ja postao ljubav ove bije. Bije koju vode ljudi koji su učestvovali u antiterorističkoj, anti-albanskoj, ono kaže, vojno-policijska akcija protiv terorizma. Šta je izašlo kao rezultat te 3 godine? Ljudi koji su u strukturama vojno-obavešteni i civilne bili vrlo odgovorni za gluposti, kao što su Panda i kako se zove, Prekazi i ostalo, sada su uticajni. Neki indirektno preko političara, kao njihovi savjetnici, neki, boga mi, operativno. Ti ljudi neće priznati svoje greške. Neće, oni su solidarni. Zato imamo presudu kakvu imamo od Ćuruvije. Zato će Oliveru, svi sve znaju, nikad se neće znati. Ja sad ovo namerno govorim jer su oni između ostaloga glavni oslonac ove moći da Radojičić možda uđe i izađe iz zatvora, a studenti zaglave 3 dana. A to ne rešava problem. I tu smo došli do tačke. Ona ilegalna gradnja o kojoj govorim. Sve je to lepo, sve je to početo. Početo je jedna vrlo riskantna akcija, uvođenje civilne odbrane na barikade. Prve barikade kreću 2017. To je prelom.
ali ne idu za zajednicu opštine, nego za ne damo Trepču, pa štrajk, pa i tako Srpska lista menjala socijalno-ekonomsku politiku, došla je na zajednicu opština i to je pretvorila u kontrolu teritorije koju je izgubila. Dakle, nema odgovor direktan na tvoje. Ako je preko ovih de facto postojećih, kao što se zove, institucija u srpskom sistemu, Srbija imala neki utjecaj. Ljudi, nije policija ovih dana zatvorila institucije, nego kancelarije. A u tim kancelarijama nije bilo ljudi, bili su plakati SNS-a. Srbija ne sme da stane i bili su podaci o mogući da su oni tražili o plaćanjima, a nije bilo ljudi. Dakle, te institucije na koje smo slonili sa idejom da ćemo dobiti zajednicu opština, koja nije došla, su atrofirale. Kad je Srpska lista... Dobro, ja moram da prekam, ja upravo o tome govorim, kada merimo uspeh jedne strane ili druge. Pa evo ti govoriš šta imamo danas. Nemamo Srbe, prvo nemamo Srbe u srpskim institucijama. Nemamo Srbe u kosovskim institucijama. Nemamo prisustvo predstavnika srpskog interesa. Imamo neku apstraktnu borbu koja sad ide na Savet bezbednosti, ko je kriv. A ako u ekonomskom smislu govorimo sigurno da nemamo promet od 750 miliona. Nemamo. Govorimo o ekonomskom. A ako govorimo da li je problem Kosova rešen, nije. To je ono što ne razume. Kao što Albanci ne razumeju značaj statusa srpske zajednice za status Kosova. Ovo što je rekao Anđelković, ljudi, politika je jedna druga stvar, ali mi moramo shvatimo da je Kosovo deo identiteta, pa ako ćete i mitologije, svojom mitologijom, kosovskim ciklusom, nije uvek u istoriji identitet, nije ni jevrejski, ni drugi identitet građen, baš sa na svim činjenicama. Dakle, Kosovo je deo identiteta. Svi ti pokušaj Miloševića da premesti crkvu na Hilandar, ne može, ne radi. Život je tu. Tu je nastanak države, rase i tako dalje, da ne pričamo o istoriji. Kad imate takvu situaciju, onda moramo voditi potpuno drugu politiku. Dakle, ova politika, Vučić je u jednom periodu po meni vodio korektno sa ovim dodatkom. Uvek alternativu držao, nikad ne zna šta hoće da uradi sa Srpskom liste, a to je do 2017. Onda se razmahava s jedne strane regionalna priča o Open Balkanu, Kosova nema, Open Balkan ima smisla ako ćeš da uključiš Kosovo i da smanjiš njihovu tenziju za priznanje. To se nije dogodilo. Dakle, ja mislim da mi trenutno imamo krizu politike, prvo lokalne, ali će nastajati novi vođe, naravno sa sve manje naroda, za glasanje. Na pretposljednjim izborima 15.000 je glasalo Srba s Kosova za Vučića. To je negde u odnosu na biračko telo, to je, kako Milica kaže, možda 30%, što je naduvano biračko telo. Biračko telo uključuje mog oca koji je umro. Mislim, drugo, ako su i jedni izbori bili kontrolisani od američke i drugih ambasada, to su one 4 opštine gde su Srbi glasali, koji su dolazili iz Kosova. Mi nemamo nijedan podatak, ja ga nisam našao. Koliko je Srba glasalo i koliko je glasalo za SNS. Te 2022. valjda glasalo je 15.000 za SNS. Sad nemamo podatak. A vidite zašto su ambasade pratile to? Da vide koje, nije važno odakle su ljudi došli da glasaju sa ličnim kartama. Sigurno nisu svi došli preko ovih autobusa društvenih ustanova, da je to veliki broj birača. Oni mere moć Vučića za implementaciju. Ovo sam ja sinoć čuo od jednog predstavnika UNMIK-a. On nema mogućnost implementacije političkim putem kroz srpsku zajednicu. Dakle, šta imamo? Imamo ponovo jednu raskrsnicu na koju ja ne vidim jasan odgovor. Ni od vlasti i da završim. Ova avantura sa Savetom bezbednosti može da, ako Bog da i svi se slože, a znate ko su dva Boga koji se treba da se slože? Pa, Vašington i Moskva. Ne vidim da ta dva Boga mogu sad da se slože, mi možda i prođemo kroz ovu avanturu. Najbolji scenarij je da se to utopi sa regularnom, ovo pismo, sa regularnom sednicom o izveštaju Kejfara, UNMIK-a o stanju.
i da se tako to prekrije, ali ne zaboravimo. I dalje je pitanje Kosova u nadležnosti UN, to ću namjerno da kažem zbog javnosti. Oni iz opozicije koji kaže vratite u Ujedinjene nacije, ne, oni misle vratiti u Savjet bezbednosti. Ali ovaj dijalog se odvija, briselski proces, na osnovu predloga Beograda i Evropske unije, Generalne skupštine donela rezoluciju. Zašto ovo govorim? Sad jedan put valja i taj Tadić. To je toliki očaj jedne politike, jedne gradnje, i završavam, pošto sam upotrebio tu desčerstvo, nama ne daj Bože zemljotresa, ali kad se desi, desit nam se, popadaće mnogi zgrade koje se tako grade. Dakle, mi smo u jednoj fazi gde vlast ne zna više koje deo sve curi bure, ne zna više šta da pokriva, a ove marketinški drugi trikovi ne rešavaju probleme i to koristi Kurti. Gospodine Đelkoviću, sad oko vlasti to smo protresli, ali Dule je dao dobru tezu i evo negde na kraju ove naše razgovora uveo nas u te međunarodne okvire. Šta će odlučiti dva boga, Vašington i Moskva, i ajde ja bi sad stavio i Brisel, kao eto, neka bude polubog. Da li je isti tretman Sjedinjenih država prema Kosovu i Evropske unije, imajući u vidu sada da nekako Evropska unija zaoštrava, jer Ohridski deo sada implementira i nema daljih pregovora, dakle postaje sastavni deo poglavlja pregovora Beograda i Brisela, a sa druge strane imamo izjavu predsjednika Srbije koji kaže evo nešto oštrijeg stava američke administracije po pitanju dinara na Kosovu. I naravno pogled Moskve ka nama i ka Kosovu. U tom trouglu koji ste pomenuli, Evropska unija, odnosno pre svega Nemačka i vodeće članice Evropske unije, Vašington i Moskva, postoje čudne kombinacije. Naravno, vodeće evropske zemlje i Amerika slažu se oko njihovog modela razvezivanja kosovskog čvora. One su izvršile, te države su nosilac NATO-a, te države su izvršile agresiju na Srbiju 1999. i okupirale Kosovo, te države su podržale albanske separatiste da donesu secesionistički akt i naravno rade na zaokruživanju lažne kosovske države. I tu se potpuno slažu i Amerikanci, i Nemci, i Francuzi, odnosno Britanci koji više nisu u Evropskoj uniji, ali postoji neka neslaganja. Ameriku interesuje isključivo geopolitika. Njih interesuje okončanje tog procesa konstituisanja druge albanske države i njen ulazak u NATO, uvlačenje te teritorije u NATO. Nameravaju da očiste ono što doživljavaju kao svoje dvorište, kao što žele Kosovo u NATO, žele i Bosnu i Hercegovinu, žele posle toga i Srbiju. Gledaju, znači, isključivo geopolitički. Ne interesuje ih niti demokratija kod nas, niti u onom delu Srbije koje je okupirano Kosovu, ne interesuje ih ništa drugo. Kad se radi o Nemcima, oni ipak imaju malo drugačiji stav. Znate, Nemačka ne želi u svom dvorištu da ima Evropsku Kolumbiju, ne želi državu gde postoje Jovanjice, ne želi državu gde se potpuno nameštaju izbori, tako da i Nemci, to smo videli i po njihovim reakcijama posle ovih poslednjih nameštenih izbora, postavljaju neka pitanja koja ne može Vučić samo da plati kosovskom monetu. S Amerikancima je lako. Da, oko Kosova šta oni hoće i onda okrenu glavu. Nemci nisu spremni do kraja da okrenu glavu i tu postoji neka razlika, ali strateški gledano sve zapadne zemlje guraju koncept oživljavanja kosovske marionetske svoje tvorevine. Kad se radi o Rusiji, Rusija ima win-win situaciju oko Kosova. S jedne strane, Rusija, nema sumnje, podržava Srbiju da nastavi ono što je zapravo prozorska odbrana, ali da nastavi odbranu Kosova, da se taj proces kapitulacije ne okonča. Zaharova se obratila Vučiću prošle godine sa javnim pozivom da uz podršku Rusije i Kine pokrene u Savetu bezbednosti razgovor o ne znači samo stanju na Kosovu, nego o nepoštovanju rezolucije 1244 od zapadnih sila koje stoje iza Euleksa, koje stoje iza UMNIK-a
kvora. Tako da Rusija mu je to ponudila, jer Ruski u svakom slučaju interes da se pokaže na najvišem nivou da Zapad krši međunarodno pravo i da ne poštuje dogovori za kojih je čak i sam stao. Opet Rusija ima korist i ako Vučić kapitulira. Ako Vučić kapitulira i prihvati francusko-nemački plan do kraja, on ga je usmeno prihvatio, ali taj plan još nije prošao kroz sve institucije kroz koje bi morao da prođe, ne zato što Vučić sam ne može donesti odluku, nego on ne voli da donosi negativne odluke u formalizovanom vidu samostalno. On donese odluku, onda njegova neka sekretarica koja je premijerka tipa Brnabićke to potpiše ili neko drugi. Ali svakako kad bi se taj plan prihvatio, to bi Rusi u narednoj fazi koristili kao model na koji bi se pozivali za regulisanje u nekoj tački odnosa sa Kijevom. Tako da Moskva i ovako i onako profitira, ali činjenica da Moskva ipak na nas nije izvršila agresiju, da Moskva nije okupirala jedan deo srpske teritorije i da nam, makar teorijski, pruža podršku odbrani Kosova. To što Vučić to ne radi, to je drugi problem. Znate, ovde mediji naši pod njegovom kontrolom i mnogi njegovi glasnogovornici svaki dan pominju Kurtija. Svaki dan je Kurti na tapetu. Pa znate, Kurti radi svoj posao. On je lider albanski sa vrlo ekstremnim stavovima. U krajnjoj liniji u mitologiji te njegove partije se nalazi ono što se desilo 2007. Kada je Ahtisarijev plan plasiran i kada su tadašnje kosovske vlasti bile spremne da ga prihvate, šta više, on je ugrađen u njihov ustav, Samoopredelje organizuje demonstracije i u sukobu s policijom 2 pripadnika te organizacije ginu. Njima je to mitski događaj. Oni tog dana prave manifestacije, polažu cveće. Taj Kurti je samo dosledan. On se bori za ono što on smatra da je interes njegove nacionalne zajednice. Nama problem nije samo Kurti. Nama je problem onaj ko se u Srbiji ne bori za naše interese, već trguje njima i prepušta ih. Samo bi još jednu rečenicu rekao apropo vašeg pitanja, Janjiću, o tome šta se dešavalo 12. a šta danas, šta se promenilo. Pa jedna bitna stvar. 12. godine Albanci još nisu kontrolisali sever. Postojala je srpska civilna zaštita, postojale su srpske institucije, Srbi su potpuno kontrolisali skoro sever uz međunarodne institucije. Priština tamo ništa nije mogla. Danas Priština može na severu sve što može i u Prizrenu. Preuzela ga je potpuno pod svoju kontrolu. To im je dao Vučić zbog ličnih interesa. Pa dobro, znači hoćete da kažete 10-0, ali sad za druge strane. Naravno, znate, Vučić je došao na vlast sa onom idejom, mi nećemo vladati Prištinom, a Priština neće Severnom Mitrovicom. Mi dalje ne vladamo Prištinom, ali oni vladaju Severnom Mitrovicom. Privodimo kraju ovaj naš podcast. Milice, pitanje za vas imaginarno. Sedimo za 4 godine od današnjeg dana, evo, pozovemo ovo isto društvo, samo da smo živi i zdravi. Da li pričamo o ovoj temi na ovaj način ili je to period kada ste već odavno sa svojom porodicom u Srbiji? Šta vam s tomom govori? Da, ja bih voljela da je to tako, ali čini mi se da je ova 2024. Da će biti godina odluke na ovaj ili onaj način. Previše se stvari menja, na leto nas čeka veliki vakum. Dakle, izbori za Evropski parlament, koji još uvek nije toliko bitna institucija, ali postaje sve bitnija. Oni će otići, očigledno će postati malo konzervativniji. Dakle, neće imati politiku kontinuiteta sa sadašnjim parlamentom i zapravo ne znamo ni šta da očekujemo od tog Evropskog parlamenta, ali može vrlo bitno da utiče na dinamiku u dijalogu. Odmah nakon toga, već tamo avgusta, čekamo kraj mandata Miroslava Lajčaka. Na Kosovu u istom trenutku završavaju svi mandati šefa kancelarije Evropske unije na Kosovu i američkog ambasadora. To je isto vrlo opasan vakum kada međunarodna zajednica biće u nekoj vrsti tranzicije vođstva. Nije tajna da srpska strana, iako gradi zaista na ozbiljan način odnose i sa demokratama u Americi, da preferira pobedu Trumpa i mislim da će sve te izmene u 2024. to je način na koje one se dogode, da će to dosta uticati na situaciju na Kosovu i žao mi da to kažem, ali zaista ne vidim jer mi moramo da imamo dve strane koje igraju ovu igru.
ako ćemo da imamo tranziciju, moramo da imamo dve strane koje će prihvate tranziciju. Mi trenutno nemamo na stranu to šta Vučić radi, da li je to u nacionalnom interesu Srba i Srbije ili ne, znači potpuno na stranu to, ali to kako je on do sada nastupao u dijalogu, mora da ima partnera iz Prištine, on trenutno nema partnera iz Prištine i nisu iskreno ni na vidiku. Manje više sve ove partije koje mogu da izazovu Kurtija, to mogu da učine samo u većoj nekoj koaliciji. Ne mora da bude predizborna, može da bude i postizborna, ali svakako će to biti dosta klimava vlada, a Kurti je Kosovu učinio mnogo štete iz opozicije, učinio još više, čini mi se, štete i sada kada je u vladi, ali on definitivno jeste aktor koji može da napravi mnogo problema iz opozicije. Tako da sve i dakle da ode u opoziciju, pitanje je koliko će ta nova, potencijalno nova koalicija na Kosovu moći da se stvarno krene da se zabavlja sa dijalogom i s provođenjem zajednice srpskih opština, jer trenutno sada se sve svodi na to, sav pritisak međunarodne zajednice na Kosovu je na zajednici srpskih opština. To što oni ne mogu da primoraju Kosovo da se ozbiljnije pozabavi time ima veze samo sa njihovim nastojanjem da nađu vrlo finu liniju između pokušali smo da ostvarimo ono što želimo, to je formiranje zajednice srpskih opština i nismo ugrozili poziciju Kosova u dijalogu. Jer za međunarodnu zajednicu je dakle vrlo jasna razlika između Kosova i vizije Kosova koje oni imaju i Aljbina Kurtija koji trenutno ugrožava tu viziju i odlaže je, kao što je odlagao mnoge probleme, mnoga bitna pitanja za Kosovo. Tako da on dakle pravi ozbiljan problem, može da se suoči sa ozbiljnim posledicama ukoliko pretera možda čak i pre nego što izgubi tu titulu kosovskog premijera, ali to je sad jedna stvar koja njega zaista štiti. Jer, na primjer, sankcionisati kosovskog premijera znači signalizirati svetu da Kosovo nije baš najprogresivnija, najmlađa demokratska država u Evropi, nego da ipak neko ko sprovodi neku vrstu represije nad svojom manjinom, tu vrstu represije koja čak zahteva tako jak odgovor kao što je sankcija. I dakle, to bi povredilo imidž Kosova. I samo zato što on premijer Kosova trenutno ga štiti od ozbiljnih poteza, ali kažem, ako pređe neke crvene linije, možda će se i to desiti, ali to balansiranje, to traženje međunarodne zajednice, tog manevarskog prostora koji u suštini ne postoji, između očuvanja imidža Kosova i suprotstavljanja politikama Aljbina Kurtija i ono što nas dakle osakatilo nam je zajednicu, a s druge strane, nažalost, mi nemamo dovoljno, pre sam pričala, i naši politički predsjednici nemaju dovoljno kredibiliteta da ubede međunarodnu zajednicu da je taj trenutak sada, kada treba da prelome, a u isto vreme, nažalost, brojne reakcije srpske javnosti na bilo kakva saopštenja, bilo kvinte, bilo EU u vezi sa dešavanjima na Kosovu su uglavnom, oni to prave alibi Kurtiju, suštinski ga podržavaju, ali samo javno daju izjave. I mi ne koristimo te izjave, jer sve ide to tako. Vi opet možete imate napokon izjavu kredibilnog partnera na zapadu, dakle State Departmenta ili Europske unije, i vi možete da zakucate sa tom izjavom, možete da zakucate na vrata evroparlamentaraca i da sa njima pokrećete pitanje pozicije kosovskih Srba. Mi to ne radimo, mi kažemo to su oni tamo dogovorili, sve je to gotovo, bukvalno se raširi maksimalni mogući defetizam, ti pokušaj međunarodne zajednice koji možda jesu skromni, ali su jedini koji imamo, se delegitimizuju i mi kao zajednica, ali i javnost u Srbiji, ne činimo ništa da bar koristimo te izjave u najvećoj mogućoj meri, jer ih sami, kažem, odbacujemo ih prosto, nije to ništa, oni to kao da State Department sedi i razmišlja svakog dana kako da pokrije Kurtija, pa ajde sad kao mi hoćemo da mu pomognemo, ali evo neka izjavica da
da se pravimo da to nije tako. Zaista mislim da to su vrlo štetni stavovi, spadaju u one stavove u banalizaciji pozicije kosovskih Srba i sve to zajedno nama mnogo komplikuje i da objasnimo poziciju srpske zajednice na Kosovu, ali i da promenimo nešto konkretno van Beograda. Dule, isto pitanje. Za 4 godine da li pričamo o ovoj temi ili ova tema će biti ad acta? Neće se mnogo promeniti, ali ova nova realnost koja se sad uspostavlja će biti dovršena. Evo mehanizam upravljanja kosovskom krizom, kad je u pitanju, se bojim da nisu shvatili političari u Srbiji, pa ni Vučić, kad je u pitanju zajednice kreiranje tih etapno novih realnosti. A oni često nastaju posle nasilja. 2004. 1999. Banjska. I to je nasilje. Da li je samo nasilje, vreme će, na primjer, evo, za te 4 godine jasno ćemo znati, svakome će biti u Srbiji jasno, da li je 2002. bila koordinacija sa Zapadom kad se krenulo u ubacivanje vojske, policije i civilne odrede na barikade, ili je to bilo jedan promašeni politički akt. Povlačenje Srba institucija i te barikade sa naoruženim ljudima. Mislim da ono već sada što mora da se radi da bi za 4 godine mogli da pričamo o izborima za Srpsko nacionalno vijeće, to je redefinisanje politike Srbije kad je u pitanju mehanizmi zaštite Srba. Prioriteti moraju biti status Srpske pravoslavne crkve, kulturno nasleđe, a ne nekakva administracija zajednice opštine i Srpsko nacionalno vijeće kao koordinacija manjinske samouprave. I ono što ćemo sigurno za 4 godine tamo pričati povodom Kosova, o ostacima UNMIK-a ako ih bude za 4 godine. Jer polako UNMIK gubi svoj prostor, a njegov prostor je na kraju bio 6-mesečni izveštaji i Ujedinjene nacije i briga o zajednicama. Znači, oni ako opstane, u ovom momentu ne postoji nikakav mehanizam kojim Srbija može direktno da pomogne srpskoj zajednici i ja mislim da za 4 godine ćemo govoriti o tom efikasnom mehanizmu koji mora da gradi i srpska zajednica uz pomoć neke drugačije politike iz Srbije. I sam kraj, bojim se da za te 4 godine, naravno, ne bojim se, nego ja sam prisustvovao promeni mnogih elita. Dakle, ja vidim kraj Vučića i te ekipe. I nadam se da ćemo za 4 godine govoriti o jednom gorkom periodu koji je iza nas, a to je ovaj koji sad živimo. Da se zapravo i dobra rešenja, čak i neka dobra rešenja, kako je sloboda kretanja, tablice, evro, na primjer, hoćeš Evropsku uniju, hoćeš evro, nama nameću na silu. Ta gorčina i frustracija koja se nameće svim Srbima, trenutno najviše Srbima na Kosovu, ja bi to zvao i time završavam. Buca Pavlović je to lepo definisao kad je rekao Miloševiću, shvati i najveća ljubav, ako je nasiluje silovanje. Nadam se da ćemo za 4 godine razgovarati o tim silovanjima kao prošlosti i imati malo drugačiju, ali ne tako veselu atmosferu. Kako se završava i da li se završava paralelni život dva naroda na jednoj teritoriji? Paralelni život se nikada neće završiti, samo pitanje je kako se odvija i gde se odvija. I kada par srpskih porodica živi u Prizrenu, u nekom stanu ili Prištini, izolovani od ostatka građana tih mesta, i to je paralelni život, samo nesrećan paralelni život. Mi ovde pričamo o paralelnom životu Srba koji su negde organizovani, imaju svoje institucije, škole, imaju nivo bezbednosti koji im omogućava da žive kao zajednica. Nažalost, Vučić ih je doveo u situaciju da su možda danas manje ugroženi Srbi u Gračanici, koji su u velikoj meri već integrisani u albansko društvo na način da su prihvatili su manjina, nego Srbi na severu koji su dugo mislili da su svoji na svome u pravom smislu, da su građani Srbije i da albanska vlast tamo neće doći. Vučić je do toga doveo. I znate, ja bih se nadovezao na vaše pitanje za 4 godine kad bi pričali. Jednu stvar znamo, a jednu ne znamo. Ovo što znamo, nažalost, to je da će Srba biti manje. Vučić je razorio mehanizam odbrane severa, doveo ih je u jako težak položaj
i za 4 godine bit će verovatno 7.000 srpske dece ili 9, ali manje nego što je danas. Taj proces odliva našeg naroda i demoralisanja se nastavlja, jer ga režim i Srbije demorališe, kao što demorališe i celu Srbiju kad se radi o odbrani Kosova. Znači, taj deo znamo, samo je pitanje koliko će stvari loše biti. Ono što ne znamo, to je da će Vučić biti u stanju da do kraja prevari svoje birače. Vučić bi verovatno već prihvatio faktičko priznanje Kosova potpisano, da nema birače svoje koje on vara, da brani Kosovo, da je on lukavi patriota koji brani nacionalne interese, a ne neko ko ih izdaje. Malo je njegovih birača spremno da podrži formalizaciju kosovske kapitulacije. Tako da vidjet ćemo da će u narednom periodu biti u stanju da i u tom segmentu prevali svoje biračko telo. Do sada ga je varao, ali uz neke nijanse, ali znate, ovde je već crno ili belo. Dobro, dakle, ostaje otvorena mogućnost da se za 4 godine vidimo i opet pričamo o Kosovu. Hvala vam što ste bili gosti podcasta Gravitacije, vama hvala što nas pratite. Sledeće specijalno izdanje Gravitacije u studiju Medija centra biće isto tako bolna tema za Srbiju, iskopavanje litijuma i Rio Tinto. Gledajte nas. Dobar dan, Aca Vukalović, ja pišem za e-sigurnost, u Nacionalnom sam konventu, inače u unutrašnjem dijalogu imao sam prilike da aktuelnom predsjedniku Republike kažem i svoje mišljenje i ono što je bilo interesantno meni, nikome se nije svidelo, čak i na mojoj strani. Iz vaših reči, sve što ste pričali, prva slika koja mi se javila je Vuk Drašković 90 i neka, kad je rekao ne brane se Srbi u Kninu nego u Beogradu. I to je u svim pitanjima isti zaključak. Međutim, kako god da ste izneli istine, ispadne da još Milošević do danas nikad politika u Srbiji nije napravila ni jednu grešku. Samo moment. To podržava i narod, podržava i Samo pitanje, ja se izvinjam, pošto samo je bitno pitanje da, ako nije problem. Šta je pitanje? Evo, ajde, i crkva podržava. Ja ću samo jedno pitanje od 7. Pošto je stanje sa Kosovom katastrofalno za nacionalni interes, da li neko od panelista smatra da je blagotvorno stanje za politički interes u Srbiji? Hvala lepo. Odmah da kažem, pošto očigledno vi se ne čujemo i se ne razumemo, ne govorim turski. Pa ja mislim da mi još uvek živimo tu Miloševićevsku politiku, koja je daleko da je dobra, vidimo cenu. A da li je ona profitabilna? Jeste. Da li su milijarderi nastali na njoj? Jesu. Najnoviji Veselinović i Radočić. To je to. Ili ima još? Širegović, S-Info. Moje pitanje je, znači, 10.6.1999. godine Ujedinjene nacije su proglasile rezoluciju 1244. Moram da dam uvod, izvinjam se. Demokratska partija Kosova je formirana 10.10.1999. godine. Hašim Tači je formirao. U tom sastavu su isključivo bili članovi OVK. Šta ste vi dosta čekali? Zašto tad niste reagovali? Znači, imali ste priliku da reagujete tad i da zaustavite to i da se podignu optužnice i tad je KFOR, kad je došao sa svojim snagama, samo je tražio od vas, koji ste tamo bili, zahtev da se pohapse ti ljudi. Zašto ništa nije urađeno tad? Pitanje za vas sa Kosova i Metohije. Ja sam tada imala 7 godina, ne znam što da vam kažem. Ne znate za to? Ne znate za to?
Pa ja sam imala 7 godina. Dobro, pa neka odgovorim gospodin. Vidite jednu stvar, u takozvanoj toj Demokratskoj partiji Kosova danas u tom takozvanom skupštini... Razumijeli smo sve o Dušanima. U tom takozvanoj skupštini Kosova i Metohije su poslanici i članovi OVK koji su učestvovali u borbama protiv policije na Juničkim planinama, mučki ubijajući policiju i zaselje i uništavajući njihove jedinice. Učestvovali su svakako i u borbama 1999. godine protiv regularnih snaga tadašnje Saveza države SCG. Znači, pitanje moje, zašto tad je dozvoljeno da se ta partija, Demokratska partija Kosovo, formira? Hašim Tači je inače osnivač te partije. I zašto niko nije reagovao od Srba? Znači, zašto je dozvoljeno da ekstremne strukture... Evo ovako, da ponavljamo pitanje. Prvo u toj 1244 piše da će doći do razoružavanja, da kažem, OVK i amnestije. Za one koji nisu napravili ratne zločine. Pogledajte, i sad taj mehanizam je išao. Pretvaranje iz jednog u drugog. Sad govorimo o pripadnicima OVK koji su bili i kod Hašima Tačija glavni nosioci formiranja partije, to su oni iz onog korpusa koji on pokriva. To je samo deo Kosova i deo njegovih osnivača. Zašto je Hašim Tači mogao da formira partiju, između ostaloga, i zbog toga što je on bio ključni igrač američki u Rambujevu. On je u stvari doveden, završio jedan vrlo važan posao posle odbijanja Adema Demaćija da prihvati, kao što je Sloboda Milošević, ali bio dosta delegacija. Znači, Hašim Tači je u tom momentu bio favorit, da kažemo, Sjedinjenih Američkih Država. Rugova, koji je bio nesporni vođa i njegova partija, činilo se mnogima, pa i Nemcima i ostalo, da, kao je ono, znate, Kira Gligorovi ovi, čim je neko dugo na vlasti i mnogo popularan, treba ga smeniti. Znači, to je više bila igra koja se ticala stranaca i Albanaca. Što se tiče Srbije, Srba, oni ništa tu nisu mogli uraditi. I sad koristim ovo zbog ove zloupotrebe tog pitanja. Šta je Srbija uradila? To je ona famozna amnestija. Ali to nije bila amnestija samo Albanaca, kako se predstavlja. To je bila jedna obaveza, ako želite, budete priznati kao nova demokratska država. Srbija je prošla iz SRJ taj mehanizam, onda ste morali sve one koji su bili u pritvorima, a nisu završeni postupci protiv njih, to je 1000 i nešto Albanaca, gde je bio i Flora Brovina je bila pesnikinja, ona je služila proalbanskom lobiju da napravi jednu veliku međunarodnu mobilizaciju oko tog pitanja. Dakle, kad su te vlasti, Koštunica, u to doba i Đinđić, to uradile, oni nisu puštali borce OVK, jer su oni već amnestirani, molim vas, ima veze s vama, na osnovu 1244. To je to. Hvala vam. Ima sledeća konferencija, termini su zauzeti, tako da možete da ostanete pa sa... Hvala vam.